Jadi tegakkan Everybody kepala have kalian. Semua tegakkan kepala kalian. And now we need to make Bagus recover with ice. Masuk merapat saja, merapat. Sebelum kita ke stadion, saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita bukan orang asing di kampung ini, di negeri ini. Leluhur kita dulu sejak abad ke-17 sampai ke abad ke-18 itu menjadi penguasa perairan Asia Tenggara. Bahkan mereka berjuang sampai di Vietnam ini, sampai di Thailand, sampai di Kamboja dan di seluruh negara-negara Asia Tenggara. Bahkan ayam jantan dari timur itu lahir karena mereka berjuang di perairan Asia Tenggara ini. Mereka digerari Asia Tenggara ayam jantan dari timur oleh pasukan Inggris, Belanda, Portugis, dan pejuang-pejuang pasukan dari negeri Eropa. Kalau kita baca buku John Perkins, mereka mengatakan John Perkins menulis bahwa dulu di abad ke-17 dan 18 itu orang-orang Eropa kalau mau menakut-nakuti anak mereka, mereka hanya mengatakan kalau kalian bandel maka orang Bugis Makassar akan datang mengambil kalian. Dan karena anak mereka menjadi ketakutan. Jadi Bugis Makassar adalah momok di Asia Tenggara. Dan PSM Makassar kita hadir saat ini mengembang amanah itu sebagai Sirina Pace dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita datang ke sini sebagai pinisi yang telah berlayar dan menguasai perairan di Asia Tenggara. Untuk itu saudara-saudaraku, tidak ada kata-kata bagi kita semua untuk gentar menghadapi apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Ya hadiah dia samad, ya hadiah dia samad yang sana. Walhamdulillahi alamin. Mister Sule. Beda pintu masuknya ya? Bukan sana lo ke rumah sana. Guys, stick together. Don't go by yourself. I go to put this. You want to make what? The pre-match? Maybe the iron in the jacket.
Aku lempar kameranya. Kalau aku bilang anak-anak gitu anak semua itu mereka pikir aku. Mati lah. Mati kenapa lagi? Hah? Big scale. On terus. Mas kue. Yes. Please come. Number 5. 5, 10, 11. Okay. Thank you. Number 10. 11. 20. Okay, thank you. Sorry, the 317. Ayo mana? Now we must be humble today. Very humble today. Okay. First, to have good performance here, we must sacrifice. Ya berkorban teman-teman supaya kalau kita mau hasil bagus ini berkorban. Ya? We need to make bagus warm up. Focus. Mulai dari pemanasan yang bagus. Guys, if we just come to enjoy, we just enjoy. But if we dream to pass next phase of FEC Cup, we need to be on first position. Jangan cuma menikmati pertandingan di sini. Kalau kalian mimpi mau lewat dari group stage ini, harus berjuang. So imagine if they score one goal, we must be with our mentality, with our head. Kalaupun Nice. mereka cetak satu gol pertama, kepalanya kita nggak boleh ini gusar ya. And Mentalnya kita harus kuat, dingin, try to shoot to the goal. If you not shoot to the goal, we not score for sure. dan berani shooting. Perhatikan akurasinya kalian. Very important to us when on the warm up, on the game, our teammate make a mistake. Di pemanasan kalau ada yang salah, support ya, dukung. Short pass, satu touch, long bola pass on the warm up. The weather is a little different, it's hot. Okay, so try to wash your face, try to be fresh. Okay, support your Tangan teammate. segar, cuci muka kalian. Okay, bersama- make good warm up.
Kalau misalnya tidak pergi dia, nanti kita kasih kode. 68. Kalau 5 atau 8 pam. Maybe 5. If 5 and 8 go, important game, you know, on the Liga 1, all the teams, Bali is on AFC Cup, but all the other teams want to be on the position that we are now. Di Liga 1 sekarang, tim yang tidak bermain di kompetisi Asia mau berada di posisi kalian sekarang. And why? And they don't care if we come on 3 or 4 groups separate, and they don't care if we arrive 30 minutes before the meeting of opponent team. They don't care. They want our position. They want to have in our position. Tidak peduli situasi apapun yang kita hadapi. Mereka mau ada di sini. Orang lain yang ada di Liga 1 sana, mereka ada di posisi kalian sekarang, berkompetisi di level Asia. So guys, forget the difficulties. Forget bahkan kesulitan yang kita sudah jalani. We must be humble today, very humble. Pertama-tama kalian harus rendah hati. The strikers are the first defenders. Striker kita adalah pertahanan pertama kita. The goalkeeper is the first striker. Gawang kita adalah Okay. penyerang pertama kita. Now, to get the best focus for the match, we must respect our opponent team, Hormati lawan kalian, respect sama lawan kalian, the referee, wasit juga, and the attendants. dan juga supporter yang ada di sini. We must be Kalian harus humble. respect. And to the focus be very high, we must think that opponent team is the strong team that we're gonna fight now. Like Barcelona, like Real Madrid, Pikirkan. just like this, our focus gonna be high. Expect always the worst. Anggap lawan kalian adalah tim terbaik di dunia ini, supaya fokusnya kalian selalu fokusnya kalian selalu tinggi. Ya, Here, who saw the movie Rambo? Siapa yang sudah? Put the arm up. Siapa yang Who sudah saw? lihat? Who saw? Ini. Put the arm up. Who saw? Rambo. Who saw Rambo movie? Okay. The story of the Rambo is he came to Vietnam to pick up some prisoners to bring to ceritanya United Rambo States. adalah bebaskan beberapa tahanan untuk kembali ke negaranya. And he tried to help also people from village from Vietnam. Dan dia Okay. juga bantu orang-orang yang ada di kampung di sini. So Rambo was a fighter. Rambo pejuang. Rambo be in love with a woman from Vietnam, and the Vietnam people killed this woman. Dan dia cintai ada wanita dari Vietnam, dan orang Vietnam bunuh wanita ini. What I want to say to you, it's not these people here, foreign players and local players, they are fighters. Apa yang saya mau sampaikan sama kalian, orang lokal, pemain lokal sama pemain asing di sini, mereka pejuang. In all the moments of the game, Di semua momen pertandingan nanti mereka akan berjuang. we can lose, we can draw, or we can win, but we need to have 100% sure that we make everything. Artinya apa? Hasil bisa apa saja di akhir pertandingan nanti. And if Tapi we, kalian harus berikan segalanya di pertandingan. and if we lose, we must say congratulations to Habis itu the kalau team. kalian berikan segalanya, kalian tetap kalah, kita tetap kalah. Oke, kita salam mereka. Guys, today we must have Sirin Abachi and we must be like John Rambo! Kita bersama-sama berdoa. Semoga di pertandingan nanti kita diberikan keselamatan. Amin. Di akhir pertandingan kita diberikan hasil yang baik. Amin. Doa dimulai. Berdoa selesai. Siapa nih kau? Nggak tahu. Tới dự khán trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. Today's match. Xin được trân
Give me a reason, I don't wanna be wasting all my time without you, baby, I'm so National football team. Ladies and gentlemen, this is the President of Vietnam Football Federation, Samdech Nguyen Viet Thanh. We know the difficulties that we get on the game. I don't care about the travel. For us, I don't care about the travel. Bagi saya, traveling itu tidak penting. Difficulties is don't have food to eat. Susah itu namanya pada saat kalian tidak bisa makan. This is difficult. Ini baru susah. Now, give excuse because travel, we are tired. For me, this is not excuse. Bagi saya, gara-gara perjalanan kita lelah, bagi saya ini bukan alasan. So we lose because they are better than us. Kita kalah karena mereka lebih baik daripada kita. So, head up. Jadi tegakkan Everybody kepala head kalian, up. semua tegakkan kepala kalian. And now, we need to make Bagus recover with ice for be on conditions against opponent team strong, Parit on Samarinda. Ya. Dan sekarang terfokuskan dirinya kita recovery dan kita perlu memfokuskan dirinya kita pemulihan dan siapkan kepalanya kita, pikiran kita untuk menghadapi tim kuat Borneo di Samarinda. We suffered 3 goal. Masukkan 3 loh ini. Just past one team. Satu tim cuma dari satu tim kita dapat 3 gol. So means that in this moment just 15 points remaining. Artinya sisa pertandingan kita yang poin yang kita bisa dapatkan itu 15. So now forget FEC. Sekarang kita lupakan AFC, Focus to recovery. fokus untuk pemulihan diri. Okay? Pulihkan diri Head kalian. up, come on. Head up. Go to make recovery. Go to make ice. Opponent is better than us. We must respect this. I mean, Okay? Chances they score. We create chances we not score. ice. Make ice.